Evde radyoya denge gele. Şinavendar uçağına radyo denge gelden başka odarın hece yürü bistune hece otmayı 2024 seyşemli Brüksel'e saat dehlamede doğazda hemen uçağın sere saate peşkeş bikendem de mazadiya reber apoya. Şırnak'a gelek herem hatın qedexekirin varitiya Şırnak'a adaget kergelek qadenin avenda bajer navçen cizir silopya qleban elke u baseyi jibu pazeh rojan veke hereme evlihya teybet ilan ki ruketin avan qadan qedexekir valitiya ragihant kuçayın gabar cudi kato heremek gelameme تخت رش و دوله لناف ده گلک هرم جبیستونه هجوت مه آنگو ایرو حتی 12 مجداره و که هرما اولهیات تیبت آدم کی اعلان کرن و کتنوان قادان خدخه کرد دو جیل ناف چیا مردینه لنسی بینه سرسی به آگاهی که تفگره که عسکری هاتبو ارتشا ترک لچای باگو که دست تفگره که ایریشه یا برفره کرد بسدان عسکر و جردوان تفلیبونه چاوکارین هری مراگهاندن دوی تفگره ده گلک بالافر و هلیکوپتر جی جیده گرن لگور آگاهیان در دورا گورستان جنازین گیرلاyan لین جهاتیه بمب باران کرن دیسا چولتاره گوندن خرب مشکا سیداری اوماری نجی گلک جاران جالی بالافران و هاتیه بمب باران کرن هاتراگاندن کل هرم جیه به جیه دنگ چکان جی بلند به Sinan Çiftirek Kuç bu aştiye kemayinde ve Abdullah Öcalan azat ve parlamenteriden partiye Sinan Çiftirek les şankir ku hevditina beraber apore hatiye kerinde encama berxodana geldi pek hatiye uha devam ker ve de Sılatlarya İttifakı Cumhuru Devlet benezikatiye ke rojane u taktiki neziki ve müjarene be Çiftirek leser peyama reber apoji uha god mesaja reber Öcalan giringe lebe esasiya giring eveku jibu nerin u peşniharen ve tamamı beyne ragihan jibu vejid ve parezer demildes u brek u pek hevditine pek binen mabez jigotuna reberti ku god eğer şertu merç bena frandın evek ku de mesela kurt ed ve devlet gavan baveje da kuluna va derdoren judayen siyasiyen kurt bersi vaxwa bibine reber Öcalan jidna vavan mercan de karibe brola xerabe jibu bersi jivan persan rebe dayen de reber Öcalan karibe nerine xwe parve bike jibu pevajuya brenge ki ereni devam bike ve azadiya fiziki rebera po pekvere. Erişen Türkiye yönetici Kurdanlı Toronto'ya hat protesto kirin komek girseyi roja yekşemili çarxaraya kel u vison a Toronto'ya lehevciviyan u erişen devlet atırk enise roja ve başvuruya Kurdistan'a protesto kirin. Çalaki jali Kurdistan'ı dostayına ve rasti alakaya kemezin hat. De çalakiyede politiken erişkaren Türkiye yenli hemberi Kurdan hat şermezar kirin. De da xuyani çepemeniya bu Kurdi u İngilizi de hat gutin ku ev erişen barbari yen Türkiye yenli hemberi Kurdan hovitiye kebe ahlak u sinore u hatta şankerin kodive de zütürün demede davili van kiryaren tünt be anin de çalaki akulu Toronto'ya da adlı darxısın de pişkiriyacı vakalav neteveyi ya bu çareselik aştiyane ya brumet hatta xwestin u tekoşine azadiye ya gele kurd hatta slav kirin Senatör Fransi Gut es pişkiriye dedim banga açtı ya Brez Abdullah Öcalan. Senatör Fransi an suyris tekildarı mesajı rebera po peyamektadı. Peyame xodedi beje de daviya çilu çar mahande hevditin be Abdullah Öcalan repekat. Roja pişri hevditine Türkiye'li dici erişa ku pekekeli xegert bombeli roja ve baran. Es pişkiriye dedim banga Brez Abdullah Öcalan yaş bu açtı kemayinde yadına bera gele kurtu Türkande. Fransa de jibu jinu ve despekirna diyalog eden habera de Sılatlarya Türk u kem netevande be teybeti Kurdan bixebite.
شینین هولو شداده تل همیسه لدیج داگیر کریه مشیان لهوله شینین هرم به مشک ایریشن دولت ترکا داگیر کر شرمزار کرن گرسی لکتنا باجر میتین کرن لور احمد العبدو آخوی و بانگوازی ناو نتوی کرکو لنبر سوجن دولت ترک بکوین نوا تفگره ده روی بر کنگرستار بدری حسن جبالکشان سروان خالان گلمه ریا برخدان و تکوشین هلبجارتیه پشکریه ده قصده و آسایشه و به پلان داگیر کران تک ببه لشداده جیب پیشنگتیا مجلسا باجر مج و میتینگا گیرسه هات پیکانین لورجل سرناو مجلسا مالباتن شیدان ایمان الفرج آخوی گود گلن هرم بفلسفه ریبر عبدالله اوجلان برخوده و به ایریشن دولتا تک ببه لسرناو پیدجی محمد الدخم آخوی و گود کو اوی وکه گلن هرمه حتی داوی پشکریه بدن قصده دمیتینگا تل حمیسه ده جیل سرناو مجلسا مالباتن شیدان یا تل حمیسه خالد النایف و هفسو که مسا باجر محمد الشمر آخوی و ایریشن دولتا ترک شرمزار کرن یکمی کنگره کومل گازیان شدت پیکات یکمی کنگره کومل گازیان شدت 27 جوت می بشتاریا گلک دلگه او میوانان هات پیکانین پشت آخافتنا وکرنه نرخاندن ریبرا پوین تکلداری گازیان هات کوهداری کرن جبشتاران لالش ازیدی آخوی و بالکشان سر برخودان ریبرا پویل امرالی گود پشت 4 سالان ده انجام تکوشنا گلهمه ده دولتا ترکا فاشیز مجبور بکو برازیا ریبرتیه بشینه امرالیه جبو امکار بن تجته گران کری یا لسر ریبرتیه به تمامی جهول راکن و آزادی اوی مسوگر بکن و امبر خودان و تکوشنه خورتر بکن پشت هل بجارتنا جبوره و بریه کنگره به برسکرنا دروش میان بداوی بو گرتیا نخوش نرگیز محمدی سوکی نخوش خانه هات کرن اکتیویستا کرد نرگیز محمدی یا خلط کرا خلط آشتی یا نوبله کلی گرتیکا ایونت را گرتن پشتی نه هفته یان سوکی نخوش خانه هات کرن لسر حساب ایکسی محمدی پیامک هات و شاندن و هات کوتن اکتیویستا کرد داوی را کرن نخوش خانه او نه هفته بونکو سرلیدان جبورا کرنا نخوش خانه دهاتن رد کرن دا خویانه ده تگوتن که بسایا اکتیویست پیشگیریا کوالیسیونا فیر نرگیز و زختا جواکا ناو نته و چپمنیه پیکاتیه Özgül Saki desilat tarixi nade ber hesapdayine parlamenter dem partiye Özgül Saki li ser komisyona lekolin kirna tündiyel jine akıbi kuvveli meclise be avakirin u god em duxazın endamin komisyonu hemure xistiniyan beginin hev u kareki kolektif bemeşinin em xodi ve tecrübeyine ku perskireke beyi dinava mekanizma bürokratik de ase biken be perspektifeke kukadan u meclise diginin hev benerxinin u li ser bingya azadi ve keviya jine bernameyek ava bikin em duxazın karên komisyonu bi xurtî bimeşînin û di her gavê de jinan ji karên komisyonê agatar bikin û bi hev re têkoşînê bimeşînin. Sala 2024 ji bo xebatkarên alîkariya mirovî yên herêmî salek tirsinak bû. Sekreterê Giştî Federasyona Komeleyên Xeçasor a Heyvasoya nav neteweyî İFRS ya Gan Kapanik tekildarî zehmetiyên sala 2024 ku li yaqî bûne daxuyaniyek da. Yanan kapanani diyarkir ku ji serê salê û vir ve sih dilxwazên girêdayî tora İFRSê hatine kuştin û got bi taybetî li Xezayê saziya alîkariya miroviya netewêniyek bûyî û wa rastî ziyanên mezin hat û zêdetî 200 karmendên me hatine kuştin û bi sedan kes jî windan e. Em hêvîdar ku ev rewş bi taybetî duwarê parastina xebatkarên herêmê de wê guhertineke mezin çê bike. Jiyana xebatkarên herêmî bi qasî jiyana herkesî pîroz e. İsrail ji bo pergala parasla lazerê peymana 530 milyon dolarî imze kir. Wezareta Parastinê İsrail roja duşeme ragihan ku İsrailê di aliyê parastinê de bi şirketên weke Refal El Elbit Sistem peymana imze kir û armanc dikin ku hêza parastina hawaya İsrailê zêdetir bikin. Pisporan got ku ev pergala bi taybetî li dijî balafirên bê mirov îha bi bandorin. İsrail jî dixwaze bi vê pergalê balafirên bê miroviyên ku Hizbullahê Lübnanê bi berfirehî bi kartîne asteng bike. Raydarê Wezareta Parastinê İsrailê Eyal Zamir diyar kir ku pergala îron bam divê di nava salekê de bê bikaranîn.
بله گودارن هجا بله کوام خاطر خو بخوازن لشرناخ گلک هرم هاتنا قدخه کرن والیتیا شناخ داگیر کر گلک قاتل ناوین دا باجر ناوچین جیزیر سلوپیا قلیبان الکو و باسای جبو 15 روزان وکه هرم اولهیات تیبت اعلان کرد و کتنا وان قادان قدخه کرد والیتیا ترکراگهاند کوچاین گابار جودی کاتو هرم کلامه تخت رش و دوله دناو ده گلک هرم جبیستون هجوتمه حتی انگو ایرو حتی 12 مجداری وکه هرمن اولهیات تیبت آدم کی اعلان کردن و